Mr. Nikolovski, danas je datum Mart 7. I imamo povijest, biografiju Mr. George Nikolovski. Ajde, izvolite. Kad sam rođen sam... Gdje si, šta si, s kim, koji su ti roditelji, sve te? Rođen sam 20. marta 1935. godine u Skoplju. Koja država je bila tada? To je tada bila Jugoslavija, Kraljevina Jugoslavije. I... Koje mjesto u Skoplju? Skopje, kraj koji se zove, to je Topana. Tu je moj pokojni stari imao je pekaru. Kako ti se, čekaj, prije toga, kako su ti tvoji roditelji imena i prezime svi od svojih roditelja? Za moga oca ne znam imena i prezime, samo znam da je zvao se Čekaj, od tvojeg deda? Od deda je, Nikola se zvao moj deda. A baka, jel se sećaš? Baka ne znam, nije me pričao tata. I tata se kako prezivao imena? Tata je zvao se Nikolić Marko. Markolja? Nikolić Marko. I onda, kad je, jel znaš koji je datum rođenja? I kad je umro? Moj otac je rođen 1896. godine. I u kojoj gradu? Grad Prizren, tada je bila, to je Turska. Kako je došao u Skoplje, jer moj deda Nikola je bio je u krvi sa nekim ljudima i bio je Prizrenska liga, bio je član i tu su ga našli Turci, turska vojska i ga je ubila. I pošto ostao moj tata siroma, a je bio bez majku, sa svojim stričevima dolazi u Skoplje. U to vreme... Jel se sjećaš kako se zvali tvoji stričevi? Ne znam. U kojoj godine je on došao u Skoplju? On je došao 1901. druge godine. To je bila Turska. A tvoje vreme je Turska, da. Turska je bila, Turska imperija. I onda kad to je Otomanska imperija. I tada je počeo da iše u školi. Da. Išao je u školi, završio je kod fratara 4 razreda osnovne škole. I po zanimanje šta je bio? Molim? Po zanimanje šta je bio? Po zanimanje je bio, to je tada je počeo da uči zanat pekarski. Zanat pekarski je počeo da radi kod našega, kod prijatelja od Prizrena, zvao se Mateja Markatoše. Okej. I onda... I on je tada počeo da radi u pekari. I gde u Skoplju? U Skoplju, u pekari. Pekara je bilo kod Bit pazara. Okej, u Bit pazaru. Okej, i kako se, u kojoj godini, jel znaš kad je, opet ne znaš koji je datum rođenja? Koji? Tata? Moj tata? Mesec i vremena? Mesec ne znam, ali godinu znam 1896. A kad je umro, jel znaš kad je umro? Kako ne? Moj tata je umro je 1964. godine. Koji mesec i datum znaš, poprilično znaš? I bio juni je bio, ja ne znam koji dan. Okej. I onda je u kojem mjestu gdje je umro i zbog kako je umro? On je umro u Skoplju od starosti. Od starosti? Da. Onda koliko je bio godine kad je umro? Pa je bilo 78 godine. Okej, ajde sad ovo vezi tvoje, kako je se on snašao s tvojim majka, jer majke, jel znaš, di je rođen? Ne znam kako je, moja mama rođena u Janjevu. Da. I u Kosovskoj Mitrovici došla je kao da čuva decu. Čekaj, koje godine rođenje i kako je njezino... 900 godine rođena moja mama. A koje djevojčke ime je imala? Marija,
Brkić ili je bila... Brkić je bila. Ja, Marija Brkić je bila. I to je od tatine strane, a od majkine strane? Ti znaš kako? Ne znam majkine strane. Ok. I ona je rođena u Janju, je li tako? Rođena u Janju. Jel si imao neku familiju od njih, od tvoje mamine strane? Bilo je sve otišlo, neki su otišli u Ameriku. I? Neki otišli u Ameriku, neki su otišli u Bugarsku. Ok. Nemaš nikakvu veze, imena? Ne, kad je otišao moj stric u Bugarsku, bio je jednom, još je bila Kraljevina Jugoslavija, došao je da vidi sestru, vratio se i tamo je umro. Gde, u Sofiju negdje? Jambol. Jartav se zove. Znam da je pokojni tvoj brat Nikola, tvoj pokojni brat je imao Nikola nekog koji su mu došli u Zagrebu. Da, u Zagrebu, to je bilo ne znaš imena, nikakve su, kako su oni bili prezimeni? Nemam pojma. Ne znaš, mislim. Oni su u Sofiju, rođeni u Bugarskoj i došli su, to su deca od moga strica. To su moje bratanice. Bratanci, to su od mamine strane sve, okej. Od mamine i, da. I sad, i oni se, jel znaš kad su se oni našli i kako su se našli? Znaš, mama i tvoj tata kako su? Moja mama su se preko prijatelja, razumeš, našli su se u Skoplju 1922. godine. I tamo su se venčali? Tamo su se venčali. Koji su bili kumovi? Ja znam. Krist Karabida, Marija Karabida i Krist Karabida. Okej. I onda, šta? Onda je... Oni su bili Albanci isto. Aha. I... U kojoj crkvu? U Skopju? U Skopsku crkvu, centralnu crkvu. Okej. Crkva srca Isusova. Okej, i sad onda oni su tu kuću živjeli. I onda došli su rođenje koliko? 5 djece, koliko ste u tvojoj... Prvi koji se rodio... Koji prvo imena i 24. godine. I znaš koji godine? Nikola... Čekaj, koji mjesec i godine je rođen? Nikola rođen je septembra, rođen 17. ne znam koji datum, 24. godine. Okej. Kad je on umro? On je umro 98. je umro. Isto negdje u septembru, tako? 18. Septembru, tako je. Okej, sljedeći prvi... Sljedeći je bio... Brat je poslije bio Anđelko. Datum rođenja? Anđelko rođen je 1926. godine u Skoplju, 2. oktobra 1926. godine. Je rođen. Kad je umro i kako? On je umro 24. augusta 1949. godine. 1940, koje godine? 49. Umro je. Da, augusta je rođen, to je pokopan. Pokopan je 25. augusta 1949. godine. Ok, poslije Anđelko, ko je rođen i koje imena? Poslije Anđelko rodio se Viktor. Koju godinu? Čekaj, februari 20. Tako je. Tako nešto. Koju godinu? 29. godine. Ok. Poslije toga rođena mi je... Čekaj, kad je on umro? 1986. godine. August, negdje 8. tako nešto. Tako je. I onda imaš poslije toga rodila se moja sestra, Viktorija, 932. godine. Datum ne znam, samo znam dan rođenja 32. godine. I umrla je 11. maj, pokopana je 12. maj. 950. Ko je 50? 1950. I sad ne znam, ponovo, Ančko, kako je umro pokojni? Tuberkuloza. Sestra? Meningitis. Viktorija?
meningitis. Viktor, kako ti umro Viktor? Ko tu, Viktor? Da, Pa Viktor je srce. od srca, pijenja. Ja. I onda pokojni Nikolaj umro On Nikola umro od blood pressure. od diabetika. Diabetes. Tako je. Ok, sad malo povijest kad se rodio tamo, šta si preživao i te stvari možda Pa početi. slušaj, rođen sam. Ti si rođen u Skoplju u 1935. 1935. I šta si tamo radio, koju Pa školu? dete sam bio do 40, do 39. godine. Već sam znao, išao sam sa mamom u crkvu, tu sam s decom i po rat. Sjećam se kad je počeo rat, 41. godine, tada smo imali i pekaru pod punom parom. Pekara je radila. I to je bilo pod koje vremena, bilo je pod koje vlasti, to je bila ta Još je bila regija. Kraljevina Jugoslavija. Ok. 51. I kako su, ja, 41. godine Jugoslavija je bila napadnuta od Nemaca, počeo rat i mi smo tu u Skoplju seli malo vremena i počeli isto to da nas muče i Bugari i Makedonci, razumeš? I mi uzmemo i kova, sve što smo imali smo i krave, smo imali i ovo, sve smo to prodali, a otišli smo u Kosovo. Mali grad se zvao i Gilane. da, 42. godine od Gilane idemo u Prištini. U Prištini smo živjeli do 44. godine, juni mjesec. U to doba je Anđelko, Nikola je bio u to doba u Njemačku vojsku. A Anđelko je bio crnokošuljaš. Fašista je bio. s Talijanima. Talijanima. Koje je to bilo godine? 900